clear tu le ngai thla tu te zir top ni chibai le vek ule UEFA Champions League final lu tur te chin fel ani nu in ni zanama khan UEFA Europa League le Europa Conference League final in machon tur te chin fel an ni vele ta chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin Central Way me football tournament mai ba ka football thuleng te thlir ngai thla khona in nei donang o tun trum chu Europa League lam atangin bultran don ta ila Manchester United lam in olsam takin final anin pet ka ya La Liga club Athletic club chu goal khatin har salutuk lavin ni jang khan an ne leya aggregate a pheichun anin thlau le Old Trafford ta in khela hen mol nei tu United hian goal shot tum som pakhat an neya Mikwal team Athletic club lam hian goal shot tum som pakhat nei ve bokin target a hian United in tum nga shot an neya goalie khogin Athletic club lam hian target a shot tum khat an neya goala an chan tir ve bok ball position le in pass dikonga po United an chung nung zoka achak phu jok an chak ti taila kan soi fu berin arinom soita kang khan he in khela hen United lam hian atir train an ngam ang reng khop maya in khel tana minute som parukna Bruno Fernandes a ball pek thatak chu Alejandro Garnacho chon thatak main ball atlan lu puya gola achantir ngei don ni te point alang man Julen Chau amat chon towa mase Athletic Club Bilbao goalkeeper hi apal tlang zo talo anne hun tampo aliam ha minute som ni pakhat na box bon thret atangin Berenguer chon hlawm tak mai gola a shota goal mauta kal lo hlawin United team an him shrama Andre Onana po a hoi man deuh trok ati thei ome minute som thum pakhat ain her chuaka United goal chu masa zoka an tangta Harry Maguire ball pass thatok lo chu Jalo chon alo chu saka gola shot nga lin Leni Yoro chon alo dan saka hemi ball kal le thi Mikel chon gola a shota top corner a ball hi dalu tin sikhat fine ati mi ma a roi pui dera comeback an lan tir tur tho an lo sei to angin khwalmola sikhat fine ma an shroya goal thum goal khat aggregate ania borok po atang zui le first half un top ma sheta United team in an sipor an su teu khop maya Patrick Dorgo through ball thazet mai cho Alejandro Garnacho chon free tak main atlan lo puya hun tir lam ang bokin goalkeeper Julen Chau amat chona ma se heipo apet goal lo le Alejandro Garnacho zan ani lo te po ati thein arin oma Jalo hi achip kan deuh thowa ma se goal mauta akal talova an sipor su theina hun tha anei abo pel zuita ani first half goal dang alu bel lova team pani te an trin zui bok first half bika chuan Mikwal team Athletic Club lam he sikhat fain ma an shroita ani second half minute somruk pangana Athletic Club Bilbao hian goal an khung pel le teu khop maya amai ro chu Onana chu an paltlang zo talova an team tan chon hei hi uyom tak tur ani minute som sari pani na United team in an sipur an ron su tange nge ya Leni Yoro chan box a Mason Mount chu ball hatakin ape pheya ani hian lo kheng zawin gola a shot nga la dinglam sira ball hi lirlu tin goal moi tak kan muwa United team sipur hi Mason Mount chon aron su zuita ani he goal alu na konga hen Leni Yoro chan fak a phu hle hemi nuwa hen United team hian an nor zui zela an thora po sengin minute samsari pakwana corner kick atangin Bruno Fernandes aron chui thatak cho Casemiro chon rem lavin alo tau zau maya ball hi akang de ulu niin langman ma se Athletic Club Bilbao goalkeeper Julian ahar satok vel chia gola hian asod lut ta tho ane United team hian Casemiro goal kung manghian goal ni goal khatin ma an shroi ta aggregate goal nga goal khat ani na ani chia bok United team hian an ngam zui khop maya Bilbao lam hian an sipor su tumin an nor zui ve bok amai ro chu an nor lu thi an tur le ta minute somriat pangana United team hian goal ro pui an ron khunga tun trum chu team goal dik tak kan muta alaya Leni Yoro chan ball chak takin atlan puya asira Patrick Dorgo chu pephein amat dialo chu ape phei velea dialo hian gola da lutin tiboi tu nei lovin hoilan chung gola alo chui lut zau maya team goal thatak kan muwa United team in goal thum goal khatama an shroina ani chia bok
Athletic Club Bilbao lam hi an tal buai chun zom zel maya hun top ma hret minute som ko pakhat na goal an chua belle tun tum chu an goalkeeper ache sol tange nge ya Julian Arizabala hi aron up thui ang renga ball a chui chebok si Velam sira ding Mason Mount atan ball hi ada phei ta hlau maya yat somthum vel zeta hla train Mason Mount hen gola a chui phei wang maya Athletic Club Bilbao goalkeeper Julian atan phak ngai na aum talawa goal moi bi kan muleya goalie goal khata United team ma hruaina goal ani chi bok hemi hnuai ro goal dang alu bel zui talawa United team hen goalie goal khata ne na chain aggregate ta phei chuan goal sari goal khatin Athletic Club Bilbao hi an neya olsam takin final anin pet kai zuita ani tihian Manchester United team hi kum sang ni somparuk som pasari nuwa UEFA Europa League champion le theiturin din mun thataka andinga tin Athletic Club Bilbao laka hian anin machon mai chon head to head ta achung nung lo jok an ni ya ma se anin machon zo ta ka chuan head to head ta team pani te anin tluk ta chi maya trumthum ve an chakta an ni hei mai ba kain United team hian record thatak siam theiturin hun tha an nei don na tun din muna UEFA Europa League season kalmeka hian tlom anla nei lova tlom nei lova champion thei record nei thei turin tin mun thataka anding suita ani semi-final second leg in kheldanga Tottenham Hotspur lam point ne na an chang le ta an king pui first leg a harsalutuk lo goal thum goal khata an lo ne to Norwegian League champion lai Bodo Glimt chu Sydney fine an ne leya United ang bokin aggregate ta olsam taka ne na changin final an lut ni zana inkhel monom takmaya hian mol nei tu Bodo lam hian goal shot tum sari an neya Mikhol team Tottenham Hotspur lam hian goal shot tum riat nei thongin ball possession le in pass dikong ai ro Bodo an chung nong filor laka Tottenham Hotspur hi gola awan nei zo ka an tang ta thong an ne he inkhelain Bodo lam hian tum zaruk zet mai in pass an neya Tottenham Hotspur lam hian tum zan ni somnga pasari bak in pass an nei lo thong a inkhel bi ka chan Bodo lam hian an ngama goal khung konga Tottenham Hotspur an van nei zok ten ani chu inkhel bul an trana minute ni naleka hun thra kan munga la Benton Court chon Tottenham Hotspur tan hun thra aneya ma se a hun thra nei amang tangkai zo talo anne minute riat na ain hera Bodo lamin hun thra an nei vele Bournemouth chon a hun thra nei a bo pel hlau maya Bodo team tan chon hei hi uyom tak turangai ani bok minute som paruk ain her chuaka Richarlison chon Tottenham Hotspur tan hun thra an nei vele a amai ro chu ani po hian a hun thra nei hi a bo pel zui vele bok hun thra hi atam angreng khop maya minute som ni pathumna solan ke hun thra nei a bo pel te po uyom tak ani bok minute som thum pakhat na ain her chuaka Tottenham Hotspur tan Udogi chon hun thra anei vele ya ma se ani point a hun thra nei a bo pel zui vele bok minute som thum panga minute som li pakhat na le minute som li panga na te Bodo lam an hlo om thin khop maya ma se farsa fa golud lavin an trin zuita anne second half a hin Bodo lam an hlo om zui ang reng khop maya minute som nga pakhat na hokan a hun thra nei a bo pel phei chu uyom tak anne minute som nga pathum na Tottenham Hotspur lam hian an counter zui vele ngala Dominic Solanke chon a hun thra nei bo pelin Tottenham Hotspur tan chon hei hi a uyom hle hin arinom zui bok minute som nga pariat na Borkan chuan Bodo team tan hun thra an hei vele ya a ball volley chu gola kal lo chi vele bok gola lu don lo emoti nuin minute som ruk pathum na a ben zo ka tang Tottenham Hotspur tan Christian Romero siam sak atrain an forward Dominic Solanke chon ma an hruaina goal aron khung tange nge ya Bodo tan be seitur om lo tepo ati zui thein arinom an beidon na tizol turin minute samruk pakwa na Kulusevski siam sak atangin an defender Pedro Porro chon an goal ni na aron khung leya Bodo lam hian nor zui le vioma se goal dang alubel zui talawa Dominic Solanke le Pedro Porro te goal khung manghian Sydney fain ne na an changa aggregate a goal nga goal khata ne na changin phu takin anni lampo hian final anin pet kai zui ve bok tihian UEFA Europa League lama final in machon turte an hriata tun thlani somni pakhat zan zan lai pel dar som pahni le chan veya Tottenham Hotspur le Manchester United te San Mamés Stadium a champion zok ni anin chu don ta ani hetiang ani ta ka chuan
English Premier League club hi Europa League an champion nge don ti a chiang ta season thara UEFA Champions League ka English Premier League atangin team paruk kan mudon ti a chiang zui bok UEFA Europa Conference League lama lut vele ta ila nizana inkhel munam taka Chelsea lamin final an luta an kingpui an mikhwal Jugarden chu sikhat fain an lo ne he inkhela hen Chelsea lam hian an player nei that angte an chol tier de vek maya heti chung hian Jugarden laka hen game an la thunun tluan zak thei bok an squad acha hle tinani chu Chelsea hian inkhel chung zong in goal shot tum song pahni an neya Jugarden hian goal shot tum song pahni nei ve bokin ball possession le in pass dikonga po Chelsea lam an chung nong filor laka achak phu jok an chak tila kan soi sualin arinom lo hle Stamford Bridge in khela hian Chelsea tan minute som ni palina George Son box chunga ball thatakin atlan lu puya gola shotin Jugarden goalkeeper Rene chon thatakin alodan sakman hlau maya George Satan uyam tak turangai anni minute somthum pariat na goal kan mutange ngeya Chelsea tan Bukayo Saka laite aminglem an phuasak George chon thu ball thatak main avor luta Chelsea player Dewsbury Hall chan ball hi thatak katlan lu puinti boy tu om lavin gola ata luta ball hian goal ban aper zet nuwa alum luta Chelsea team in sikhat fain ma an shoi zuita anni first half a goal dang alu bel zuita lova second half a Jugarden team an hlo om ve thin hle minute songa parukna kesuge ball cross thatak atrain Jugarden lam chon hun tha an neya ball across kal thazet mai hi yat som vel atangin Jugarden defender ten ho chonin alo tawa goal mau ta chon kalma se Chelsea goalkeeper Jorgensen chon thatakin alo ben chua sakman hlau maya Jugarden tan hei hi uyom tak turangai anni minute somruk panga na ain her chuak leya box ponret atangin Jugarden team tan Galapsen chon hun tha anei ve leya goal shot chhelutuk lo nei ma se goal mau ta akal lo hlau maya Chelsea team an him le sham minute som sari pakhat na ain her leya kesugi chon molding lam sir tang ball atlan lu pui chu gola ashota gusto chon thatakin alo dan sak ball perlet hi Stenson chon aron volley ve leya top corner a ball hi athok lu don emoti la hin Chelsea goalkeeper Jorgensen chon thatakin alo ben chua sak le bok minute som ko pakhat na ain hera velam atang gusto ball tlan lu pui chu gola ani hian ashot ngala ma se Jugarden goalkeeper Rene chon thatakin alo ben chua sak ve leya goal dang lu bel zui talavin Chelsea lam hian in sikhat fain ne na an changa aggregate a goal nga goal khata ne na changin final anin pet kai zui ta anni ti hian Chelsea lam hian an tlap chen china UEFA Europa Conference League champion no moi choi thei turin din hun thataka anding zui ta anni hei mai ba ka kumsang ni somni pahat season noa European title choi le thei turin din hun thataka anding zui bok UEFA Europa Conference League semi-final second leg in khel danga po Antonio Khelmek na Real Betis lamin final anin pet kaya nizana game munam taka an king puimol nei to Fiorentina nen goal ni ve in pein anin ne to ka aggregate awa nei zo ka tang thungin final anin pet kai in khel munam takmaya hian Fiorentina heng goal shot tum somni pathum an neya Antonio Khelmek na Betis lam hian goal shot tum somni pariat an nei ve bok in khel pum pui thira Fiorentina an chung nong hret ni hin alanga in pass dikonga le ball possession apo achung nong jok an ni hret bok he in khela hin goal kan hmuma khup maya minute som thum na le ka Real Betis in free kick an lo chuaka free kick hi an forward Anthony chong goal ro puya chanti rin ha hi pasoi tur khopin goal moi free kick atroin aron khonga a team hi sikhat fain ma a hroi pui zui bok amai ro chu ma an hroi rei lutuk lova minute somthum palina Mangrove siam chang atrain Robin Gosens an sipur aron sud veleya game borok po tang zui tak anni first half un top ma hret minute somni pahni na adli siam chang atrain Robin Gosens an goal ni na aron khung zui leya aggregate an sipur asu zo na ani chi bok game borok po tang zui tak anni hemi no ai ro goal dang kan mobile mai lova second half po goal kan mobile mai lo bok hun pa ngai azava extra time khel ngai khopin team pahni te an kho sa zuita anne extra time a hian minute som ko pasarina Real Betis bok avan neya an tang le ta
Anthony chon thatak main eza zoli gol khung tur asiam sak leya eza zoli hian lo thel du big lavin a team hi an sipur sud na gol aron khunga gol ni veve ani pialama aggregate a achung nungzok an ni na ani chi abok a gol khung tur siam sak tu Anthony hi semi final game ni a khela heng gol ni a khunga assist tum khat anei tabok tinani chu comment season z chu pui hem tak ani hemi nuwa ero gol dang alubel zui talava Real Betis hian Anthony le eza zoli te gol khung mangin Fiorentina hi gol ni veve in pein anin ne tok puya aggregate goli gol thuma ne na changin final anin petling zui ta ani ti hian UEFA Europa Conference League final in machon tur an hriata ni somni pariat zan lai pet dar som pahni le chan veya Real Betis le Chelsea ten champion zok ni anin chu don ta ani Central Waime football tournament lama lut vele ta ila nimina inkhel munom taka am veng lamin ne na anchanga zema bok chu gol ni gol khatin an ne am veng team tan hian lal fak zual le lalrin tlong ten gol an khunga next round anin hlang kai dur tlang le tan lam point ne na anchanga an khing pui lai pui tlang chu sithum fa in an ne dur tlang le tan team tan hian lalrin chana lal mangai dong lian le lalrin sang ten gol an khung an ne Ramhun South Lampoint Olsam takin ne na anchanga an khingpui airfield chu gol som pahni gol khatin an ne Ramhun no team tan hin kalep lal nun hluwa lal rem ruata lal than moya mal som felale Francis van lal rin dikaten gol an khunga lal rem ruata lal than moya le Francis atehen gol khat aya tam theu an khung bok kanan veng Lampoint ne na anchanga South Sabol chu gol sari gol thumin an ne kanan veng team tan hian Joseph Vien muana chon hat-trick asiama Jojo Zoming thanga chon gol ni khung bokin Joshua Zeddi lal ruat fela chon gol ni a khung ve bok keitrum Lampoint ne na anchanga tuiko South chu gol ruk gol nin an ne keitrum team tan hian biak sang pui chon gol li a khunga lal biak tluang an gol ni a khung ve bok Mission veng YML darlong te in machona po hun pa ngaya team pahni te gol ni ve in pein anin ne to ka penalty peta darlong lam hi gol nga golia chakin next round anin pet kai anne samluk khai Lampoint ne na anchanga an king pui hun thar chu silifa in an ne samluk khai team tan hian vanal thlen zela nd lal than puya lal ro moi le zorin sang aten gol an khung anne darlung Lampoint ne na anchanga tuirial chu gol nga gol nin an ne darlung team tan hian lal pek hluwa lal thamuan na lal thuthung lian le lal ruat dika mai ba ka lal ngai omaten gol an khung ve bok mui fang le mai te te in machona hun pa ngaya team pahni te gol khat ve in pein anin ne to ka penalty peta mai te lam hi gol ru gol nga in an saka next round anin pet kai heng ho ba kain ai non veng Lampoint phun chong sithum fa in an ne ve boka ai non team tan van ming lian na ai non team tan hin van ming lian le lal rong bol aten gol an khunga lal than ki machon an lama atilut pal bok tan thril Lampoint ne na an changa an khing pui thing dol tlang nom chu gol li gol khatin an ne tan thril team tan hian lal hroi zela Anthony lal hriat moi aten gol an khunga lal pek lu chon an lama gol khat atilut pal bok Kulikon West Lampoint har salutuk lavin ne na an changa ta chip chu gol ruk gol khatin an ne Kulikon West team tan hian van lal hriat renga chon hat-trick asiama Jason lalrin sang ale Kemal som tlung aten gol khat theu an khung ve bok inkhe result lam kal san taila football thulenga lut vele ta ila tuntrum chu Bruno Fernandes a train bul tran donang o Saudi Pro League tele Bruno Fernandes ten soizom anlo ni zau towa tun na ya po soizom ni le ta hin Bruno Fernandes is Saudi Pro League club Al Hilal lam chon senglu antum thu tok sport chon antar langa Al Hilal lam hian Bruno mana hian pau million somruk the chu anin huama hun rei tap an hne na cham tur le chung hian pau million zanga som vel lo turin an thlem ni hin alang bok he thil thi a thleng thut theinin media te chon antar lang towa Marseille United lam chon an midfielder Bruno Fernandes si chuatir antum lo thuero an soi to thung UEFA Champions League semi-final avan doi zoka an tran hnuwa Arsenal coach Mikel Arteta point thu thar aron neya game ni an khelte a angai dan aron soi Mikel Arteta chon chiang takin han clear net ta ula Paris Saint-Germain ai khan team tha zok kan niya chakphu zok bo kan ni nge ye
tran atanga minute somni chungvel kha chuan Sydney atanga sithum vela ma hroi theitur kan nia second leg ka han kan khel tha em anni chuti rolin Paris Saint-Germain goalkeeper kha ache tha khop maya chu thil ti dang lam tu chu ani hial ome final lu kan phu hleya kan lu talo ero apoi ka ti hle bok chuti rolling khel mola theitop ka player ten an chua chumi wangchung ka chuang hle ani tin asoi heti rol hin Arsenal team lo en call to Arsene Wenger ngai danero adang ta thonga Arsene Wenger chuan game ni chung kha han en le ta ula Paris Saint-Germain kha Arsenal aya team tha jok chu an ni nge ye goal an khung tam zo ba ka hun tha po anin siam tam zokin ka ria a guilty na tanga hante point Arsenal ai khan an tha jok anni chakphu jok an chaka ke chuan kanga ya game pani te han clear let wang poin Arsenal ai chan Paris Saint-Germain khan final lu an phu zokin ka ria ti hin Arsenal team lo en call to Arsene Wenger chuan asoi Arsenal team UEFA Champions League semi-final atanga pet la tu Paris Saint-Germain lam hi anbon angreng khop mai Luis Enrique hian fak aphu le tepo ati thei ome kumin UEFA Champions League an mang tha khop maya Enrique noya league stage a khan English Premier League champion lai Manchester City chu anlo ne towa round of 16 na English Premier League season kalme ka champion to Liverpool chu lo pet la to bookin quarter final la team ma son chak mai Unai Emery en kolmek Aston Villa chu an ne leya semi final la Arsenal team chu an pet la zui le ta anne semi final an ne Arsenal hi Real Madrid champion lai pet la tu kha an ni boka kumin chu Luis Enrique noya Paris Saint-Germain hi a alin an al ani deuh ber mai Enrique hian Farmers League tin min soi thina kan ni lo zia chu in theu ome heti anga min soi tu tlap kan ne tak te kha han en ta ula tunge Farmers League ni zok turang chu in thia mang tin a soi zui bok ani kha Lionel Messi le a ho te po India rama chon an ron zin don talo a ang khop maya Kerala lamin cha chu an tum chung changa tun haya borok alian view ani kha Kerala lama international friendly match Argentina hian an nei tur thu tarlan aloni towa amai ro chu ni zana mahan hei hi cancel ani tak thu pon ani tarup mai hei hi achan ber chu Argentina team lo thleng tu tur Kerala lam hian Argentina an cha chuna tura hian Cror za chung an sen angai don na hei hi an tile thei talo ni in alanga Argentina hi India rama kan mule don talo tin ani chu football pandit na thokmek Martin Keown point to thar aron nei vele ta Arsenal team an chaklo chana Bukayo Saka chu aron pu vele tatlap mai Martin Keown chon TNT Sport lamina ankom na khain khel kha han clear ta ula Arsenal team ta na poi chu Bukayo Saka amut horei lu tukta hi anni tun na game thumatang game level hi chu han enta ula Bukayo Saka hi tun ma kan mu thin kha ani to lova a game khel thin dan te hero pui lo tak ani to bok Ricardo Calafiori ball back a thel te kha han enta ula trum dang chuni se a pen goal nge yin karing ani amut horei lu tuka kha thila pohan alo mut honi yin ka ria a thil poi tak ani kha gol kha lut ngat se chon Arsenal team kha an comeback theinge yang ti hin asoi David Beckham point Lamine Yamal le Lionel Messi te an khai khin chung changa angai dan aron sei vele ta David Beckham chon han enta ula Lamine Yamal hi kumsom pasari mi chau alania Messi le Ronaldo te kha han enta ula tunang kuma hian ro pui tak te soitur an la ni lo anni kumsom ni tanga kumsom thum vel ani hun phei chu nga hlel om tak ania atla chethut te ni lo chon ani hian record hi aron siam nolin karing amai ro chu Lionel Messi hi chu miro pui bik ania tun din mona Lamine Yamal ne chung khai khin chi an la ni lo ve amai ro chu Yamal hian Messi te thlen ang thleng ve thei tur hian hun thatak mai ania alati thei ngei po karing ti hin asoi Arsenal team tana loin lan to Jack Wilshere point to thar aron nei vele ta UEFA Champions League ka champion tura aron soi Jack Wilshere chuan final han clear le ta ila Inter Milan hi an champion thein kai chuan karing zok anne common season an man dan te han enta ila Paris Saint-Germain hi an tha ti viewma ila Simone Inzaghi noya Inter Milan hi an tha tok ma Kiltina hian an tha vek anne chuwang chunin ka ngai dan tlang taka han soi chuan kumin bi ka chuan
Inter Milan hi an champion nge hin karing ti hin asoi Arsenal lam point thuthar an nei vele ta nizan lama khanin liam dilap chu senglu an tum thu tarlan aron ni vele ta thut mai Arsenal lam hian transfer kongka lo in hong tura striker thar thatak senglu an tum thu an lo sei towa Ipswich Town team tana season kalmeka chetra mai liam dilap hi senglu an tum don ta a ang le Liverpool lam point thuthar an nei chun zam ve zela nipui transfer kongka lo in hong tura Kevin De Bruyne chu senglu an tum thu tarlan aron ni vele ta Kevin De Bruyne hi Manchester City tana khel ni ma se Liverpool tran tu alo ni to thina achung ko te point Liverpool hi an tran thu tarlan alo ni to bok Kevin De Bruyne hin season kalmek ato phuna City acho san tur thu ti chian alo ni to wa Premier League khel zel tora athat thu te po alo sei to awangin Liverpool lama kan mu mai rin na alien ta hle Real Madrid lam point thuthar an nei vele ta din Haisen chu an senglu arinom ta Haisen po hian tlap thar zom adum thu alo sei to wa Real Madrid lama kan mu mai arinom Real lam hian tu hnai William Saliba chu senglu an tum thu tarlan alo ni to thrina ma se Saliba hi an hoi san thu tarlan alo ni to bok Haisen lam hi an hoi don ta ni in alang team tokin atarlan danin United lam poin Rol tharma ba keng tak nei tuna Sunderland tana khelmek Chris Rick chu an hnai to hle ni in alanga Rol tharma ba keng tak nei sengno turhian amana po pau million somthum pasari vel chu sen anin huam ni hin tarlan ani to bok nipui transfer kongka ain hon vele United team hian an senglu mai arinom Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique point Mbappe chungchang angai dan aron soi chun zom le ta UEFA Champions League final an lu noa Luis Enrique chun Mbappe hi kan soi le thina zona po Mizo ngun ta view mai Mbappe tel lo hian kan thati kalo soi to thina kan that jok je chu in mutlang to in ka shebok tun din muna line tina hian kan tha ma Mbappe mun rok ron lo khatu te po an tha anne Mbappe tel lawa kan that jok je chu kan kheldan le kan statistic te han chud le ta ula in muthia mayang ti hin asoi UEFA Champions League atanga antlak no Mikel Arteta point season kalmeka champion tura aron soi vele tawa Arteta chuan Paris Saint-Germain kha tumni kan machona atha jok kan ni je soima ila anni hi champion thei turin an thatokin kasia come season bi ka chun anni aya champion phu anom lova champion ngai tur point ka du sake tin Mikel Arteta chuan asoi tunge champion zoka inrin ve hlomle Javier Tebas point thuthar aron neya La Liga president hi angai angreng khop mai Real Madrid churon cup le Zavin Real Madrid hi han clear wangwang ta ula team thu boy nga ber te po an ni thei hial me La Liga club train khat atam jok te hi chu han en ta ula kum khata hian trum khata tanga trum ni ve chu referee te soisel an nei ve chawang Real Madrid lam ero kar khat chungin trum enge mozat soisel an ron nei thina club travel tak te po an ni kan ti thein arinom tin asoi zau mai ole hati chin haton trumatan ne tamai se clear tu te channel min ngai lut saka in chunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe dom han tan min han lak pui le taula thu thar ngai nom tak te nen kan in mu chho le zel do ne